Lo sapeva tu jam o già? Interlingua ha duo stilos de pronunciación. Jam es plus conservative e simile al latino classic, durante que ja, le forma colateral de jam, es plus progressive e simile a linguas romanic moderne. Le cambiamento de jam a ja es regular, mas sovente on debe aprender un altere parola como forma colateral. Pro esemplo, le parola etiam ha le forma colateral anche e non esia o eccia. Naturalmente tu pote leger un testo in stilo ancian in un pronunciación colateral e un testo in stilo moderne in un pronunciación classic. Dunque tu pote pronunciar jam jam e ja ja.